ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Hello gajing kharoi jagi bar jilla hapo upur sam jagi Khasi Hills Autonomous District Council UMDC jaga nongkrem constituency uba lambor malngyang hayeng dor baur lapen pau bo udon urang ba shnong jaga shnong umsur wa jimut yu unong Bangladesh benchong bansa. Yakini uba lambor lapen pau haba benrap de gajing kli ya kabala kli du ba jambor war ubu UMDC ke mothat ration ubala kli halo ka benta jaga executive committee ben kmi yakibuan shong bean kibamde ki khasi hapo upur sam jongka. Haba jubab halo ke bentau Deputy Chief Executive Member uba pencingan NCA mula omaman kepor kelabetha igishnong ban pet ngor ke jingdon jangi bar jella bat bendrap ru halo ke jingkli uba lambor ulapen pau bake isi kan sa shimkhia ban panjing syai nurang ba shnong ka shnong umsur. Mr. Chimansa panjubab yaga jingkli jungba jambor war NBC kabong will the executive member in charge be pleased to state the role of the activity to check the illegal settlement of non-Khasi within its jurisdiction. In order to check the illegal settlement of non-Khasi within the jurisdiction of the council, all villages has been directed to follow the regulation and instruction of the council, sir. Mr. Chairman, sir, I could play a deputy CM, Ibala Jubab, the Ganaka Chinkali, Kaba Nagalang Junga, Nalayo, Yakaban, Po, Hakanakapor, session. Ka Negadeka, Winigimat, Kiba, Baro, Yalong Concern. A po Ganeka Jala Gajugi, but Punju district. Ngiyo iba ki kenhun ki bafer kisang balang ki julong aware ba kabidai bat kane ka illegal settlement of non-Khasi within the district jurisdiction. That's mean the Khasi Hills Autonomous District Council. Kalong ka jing shisha bangi syong isa hagane ka jala da kubjuru hagane ka district agabagi ain banyada nagajing one room ki poiwer bat ki bomdei ki jat benreu ki jungi kalong kapamdodan kata kajing te lakam kapiang bat kalong kapalaita namar katangi yu iba tanghagini ki kindet panai wala se lada kamdei poka jurisdiction jongka KHDC Nrengi i begidan kita ki non-Khasi dani ki bar jela wat ki bar riru ki bawan ban song di ai kumbagalajia ya ke jinglet khnra jong kawai ni kisang balang ka New Trap Youth Council HYC hangtai hapo dom survey tikini ki kalong ka pen kentit penriu yangi ba namar bangidan hakani ke jela bat hakani ke jurisdiction jongka district ka jungi ka bangindan ni yan bala bante lakam kum ka ILP bat kum juru ka jing bom patla ban yo ya ka ain bat ban trekam ya ka MRSSA ak na ka banta bante lakam member juga ban specific be ka question mo na discussion Mr. Chairman, anang banyasay. Te Lisbon, kedai kata ka kapang kabalawan ra ya kedai kamat bangin yo banyasay. Te haga isi kabaladap la issue ya ka notification syabaro ki shnong den kata ke jingjia po Manipur bagladon ki Ibreu na kata ke jela ki lawan ya ka bansong sya kanika ya ki benta jong ka jela ka jungi bat kumju sya ka jurisdiction ka jungi tingi kwa ban yo ya ka jingshai
La ka isi kumbala jubab menta ka longba. All villages has been directed to follow the regulation and instruction of the council. Sir, kamot kani ka instruction ka ba ka isi ka jubab menta. Kadai ka ba people scam ya katay ka ba menswa. Ni kadai ka ba ka isi ka dang wanra thamay menta na ka bantaki sinong ta. Okay. Mr. Juman sir, one jawab mereka supplementary question. Yang baca borwar pebu ikan ikan jingkeli. Kemudian tangga isi iba mensuar. Kaba kam mensuar, iba mensuar. Nagapor bor di side issue ya ki instruction. Kajinya dia ban check ya kajinya dia bekerja. Jing don joki mender apa dari rum kasih. Tekam tahu memang ka isi kita sudah proses jong bat ibu kain. Haga alai putri me ada apply. La issue ya kaniga instruction haga jinga dei bat ka jing ai residential certificate. Instruction bana kalyang jong ka isi ka pemerintah. Bahkan ni ying baru kawai ke badan buram. Dan haga kaniga session ke barang sudah. Lapas ya kaniga administration of ilaka. Second amendment bill arja apply. Kabangi kemilanti ba shen gubernur usaha no ya kaset. Haga bangila bun ki ban district yaki as per provision jongganega amendment. Lekwa ban jubab kendir kelong ba haga ni ka amendment jongi. Nila ong ba kade kalong mandatory bagawai ka shnong kandon ya ka record shnong. Kata kalong katkum ka section pra a kabakar way. Karikot snong katkum ka definition section R khatsat. Hakane ka dikar snong la kren shai ba record snong mean a record maintained by the Dorbal snong records detail of every household and resident of the village. Nado kinong song wai, hado kinong song dukan kumta terjat. Kani ketika bangi kemilantisyen bangin yo ya kapan penteri kam ya ka aru kalong ba umdai tang hagi snong hakidong ketika kamram yung kawai pa kawai kadong bandon ya ki dong register kata katum ka section 8C jong kani ka amin na kabang mo pakinomlong free shoe apan suwan syong kat bamon claim ya through proper channel urang ba sinong unom na apan issue kanu ka temporary permanent certificate claim record shwa haka record sinong claim penrung shwa haka dong register barban penrung ru ya kata don kami daga consent jongka executive committee juga sinong ya kangai scam ba kini ki regulation ki bangil persian ka bangila persian ban dang sian ila ha biang ka minor correction sa DCA ka bangil scam ba sian kan wan bakani ka dirap simun na ka benta ban check ai jadi berarti non kasih bawa napo ka belum kasih gitu. Kulesipun ya deputi siam ya gitu kijing jubab bat kijing pensai kabidai bat ganik kini instruction bat kunjuku kabidai bat regulation. Te kejimut juga ni kijing kali kalong ni kuah ya ka mentah. Bat ni i kum tu ka kadon kijing kendang jong ki sang balang ka buram. Ya gitu ki illegal settlement jong gitu ki non kasih bar om ki bariu kabaki kila lek ya kaban kentang khamtam nang tay na lumsor te nakalyang ka isi kala long aware na bat kala yo na ka report siya kini ki prima tagile namar kani ka lumsor be ka don napo ka jing care code jong ka jurisdiction te siya kini kila yo na ya ka report hangno kini bidan ka isi kala long aware kumno Okay. Mr. Juman sahab, hakal jingri ka jingli ka bayadai bagi jing khandra jo ki HYC alum sorbe, syai gini ki poi, nagalang ka isi sian ka session kia gini ka kam, ban find out namar ka alum sorbe kam imat ka hab uput usam jong ka himamelim no doubt, then rei uput usam simsar snong, inang haban baik ka nugal ti ban perkhat, ya sehingga pan jing tip na usam ka himamelim,
bagum juru ban persang ban wat jing te na girang ba shnong da jing ban kon bin sika jing ke ulang jo girang ba shnong ro tang ban final ro ke ba shnong sa shlong atra jing le kata Tas kublisibun nagaliang jong i deputy CM nila ay ke jingkular sa Shimkia te nagaliang jungaru ku wanra ya kene ke jinggeli nasundai ke ban kepat ya isi bakan sim kia ya kene kap pamtang hangne po ka nongba shlong ke jugi tenrei thamput ru kumju namar ngi sutho ba namar bangidan ka taka jurisdiction ka bangidan ya gitu an ki ba klaim bangila te akam ni ke kadan kam ya isi bakan hamban long awe ban pam report na kisnong ha thaput yo kadan ke jing wandrung do jong ki poiwer pat ki bomdei na kajat tenrei ke jugi bakin yo ban shong na respon balambor sa balambor Mr. Chairman, sir, ngachukwa ban supplement hagbidai berkenika jingkeli gulawan rata iba jambor wat. Kajubab jong Deputy Chief Executive Member ong kumne to follow the regulation and instructions of the council yakabalapa siya ki heads siya kinong penya ya kisong bataw ang asukwa panong kumne bahagi hagani ka general discussion kapadang sudap ya kani ka dorbar mangtingka ngala wanra bat matray kadon ha ka record jong ka council bagajing yasim banta ha ka discussion ngong ba mday shu hangni phekren tang ye ki non khasi hangni nga ko banong ba ya ki breu ki bawan na koi pakari kalong serious ba kani wala kenda ba siya ngong ayu kilasim hinle kumno namar ladap pan identify ya ki katukan ni ki breu ki bawan na po kari Bangladesh banwan siyong hangthi hapo kajaka bangikot kasnong umsur bat ya kani laay siyang yung nubreo daurang ba siyang sundan daurang ba siyang ban siyang yaw ni ukhar Bangladesh kajing tali kajong nga bu hangti live na ayu finle kajubab kalong ngin sa sim action nga syukwa bantip hangni ka por kandet nakaliang kajong la ka executive committee kilaya chakmat na ban identify umye kini ki brave wan ban poi ban buhay silang hapo upot usam jongi. Mr. Chairman sir kalong specific ya umsur tendai ka main juga isi hi kalong nagbanta baro sinong hari kasi kada ki ba kaput ko baong ba jambor kanya silong hadap simkya nagadang jongi haji ngedi bakani nagbanta saransar ya ka Shillong City hi kabag baragaway berkumpul di Shillong bahap order in sa Shimkya but specifically ko musur in sa Panjubab yaw ang ba Shillong so ligay Oh. Sufi og yang sua. Mr. Chairman nakaliang kajong arungan supplement ni kenika sikeli mga suthu kalong ka ba don kam hadu kata-kata kam tam mahagani ka situation ka bamanta hoy u nongkeli sikeli member badan program na mau that asan ukeli ya ka role jong ka executive committee kumno ban check ya ka illegal settlement lani ya kata ka jingwan syong bean jong ki bomdai ki khasi habang iong ki ba wan syong bean ki bun rukom henrei ka ba khamlong major menta ka de ka jingwan syong bean kum kinong belah hakeleng jong ka ri khasi hagi border area ba kham tam hang ya selong lai i ya ka jingwan jong ki nong belah ki belawan trei bean ha ka digari ki jogi klam ki kwat kisla ki bobia Tila sutu ba nakaliang ka isi kila nyat bet sya kidor bosno. Namar ho ikran na basya ngim dadon ka an ka baklan
Hapo council na magadigaan sa state government na takadaw ila push nang ni resolution badawaya ka ILP bad patrikam ka MSSR Act bad kiwiwi ki an bad dang syenru ka mau ka sinam ajar ako way ka sarkar kala khangno yagi ka district council ban patrikam ya ka labor license ngalabu ka jingkali ka jingsya bele ba ka labor mau nga sokhyai ka Namar ba nakalian ka sarkar mantaki ong bangim ay ka license. Ngim ay ka work permit. Henry ki ong issue register, ki contractor ki issue register ki noktre. Ngakwa ba kani ka yeng kan tip ba ka sarkar India kalapas ya koy kaan kaboong kabaday ka Code on Social Security 2020. Kadon ka Code on Wages 2019. Kadon ka Code on Industrial Relation 2020. Nang ta kadon ka Code on Occupational Safety, Health and Working Condition 2020. Ngakwa ba kay isi? Ladang ang bakla ka sarkar meglaya kampats na rule halor kini gikod. Kibiyadey kumno bante lakam ya ka jingwan jong kinong bala kibawan naki-interest naki-register. Tengah soba kajing ajing mot ka jonga ka Singapore kalong isi ban kentu ya ka sarkar. Ba kan pentri kamno iki rules sa kini gakut. Kabaan balada kalong ka bala ban ay lahat yang ya ka district council. Ban pentri kam ya ka level. Tu badlong klijik lead marker dah discuss Kani ka kam kani ka balong important Mr. Chairman. Siya ini ban keren naman ngidantang kani ka platform mangin keren. Ngimla ban keren. kata jikliwi member Oh, so jikli Ihapan long flexible kendiat according to the issue. Mo. Ti ngakwa ban keli hang ni la kajing ai license ya ki labor. Namar kaniru kani ka rule to ka estate committee. Kadang ya ni em menta na kaliang ka estate committee. Kadon em kajing ai license ya ki labor nang ni na po district council. Ta kani kali mga po ban bo. Kulishibo ni ba til blue khai. Kawai galong haji ade bagi rules dong kini ki code baper. Kini dong ka central code nasaran. Kabaga state government ka di bansnai ki rules. Ya kanena galega isi ka sa shimkia. Ban snutho kandia lagi kini ki different code. Kabaga ade bat ka code on social security. Kamtam kani ka balong very important na kabta jungi. Gintu pachang ban find out the details baro ban sel rang di ban kam or chiko government bagan shnai gru bachai gin sale ban kam haji ni ka level license kani ka issue Mr. Chairman sir ka bang ya ju ekran na kapor don di ba ong ba ka trading my non tribals ka kam don connection bat ka level tenat kadao technically legally mat na kalyang ka state government ka shim ya ka rai ban ong ba yang manginangi ni issue tang clearance na kabenta ka level license ya kaniro nga thai na kali isingin sa examen ba ya jide ba ka 6 schedule par kumjuru kumnu la dai don kam la se ban tho bang government ba kan ban thai bang sengi ka jide ba ka level license kini apni ki point ni thai na kali ni ngin sa chim kya ka bala Mr. Chairman stangi way baya de kani ka jubab jong TCM kalong ba the council has directed all the villages to follow the regulation and instruction by the council. Di subo manta kidan kisnong kibam follow. Kay ka action ka ba nakalian ka isi ka siya. Mr. Chairman sir gingade bakani baro shikata don teng wat kirang ba shinong ye kasanat ki kandon ki sanat ru teng ki violate ban follow accordingly haji sya kasanat kadai ka authority ka jongi lang ba usiem ata bon ki wei tenrei ni khangil ti ba hadin ba layo bana sense of governor kan ka ain ka bathmai kan khamlong very specific ba nakalyang ka council lese kinu shnong kirang ba shnong ki ba violate khamtam ha ka ba yadei bar ki babon ki ain athang ban seng ya ban proceed for any actions. Mr. Chairman sir na kwa ai ka tu supplement ka bigay ba kini kali ka ba nong kali kwa ya tip
hang ka role jo ka committee ha ko bi dai kum no ban check ya ko ni ka ching ban song bi ai jong ki briu ki banabar jong ka district but na kiwe but kiri je kublai bon ya ka executive committee ka bala shukia ya kam but hakan ka tin ka bahong ba la direct ya kisno ka mut ikrang ba sno ya ki raj ni ima ba kin shukia ya ka kam but ba kin bot take ka punki regulations but ki instruction ba la ai ka council masukwa bantik hang ni nama bakan nom sulong tang apa kot sada kai ke chin siau jong ki nong san char snow halor ke ni ke chin tha jong ke council bakin bot perkin ya ki regulation bat ke direction jong ke council don dak ki wan sakmat ban ye trai bat ke siau halor jong ke kapang Nagalang kisnong nagapor hagapor ki cooperate bhabar ka council natrai ga board bat ni find do apa call ki barwan naga jingelang baro kiwan hadin bala issue ki ro don kisnong ki bar sim kia ha ji ni gani ga mau boi ram ba snong o dewan po kamera jonga ban pli ba sar kat kum gani ga ji betha nya persiang ban follow accordingly the don lu ki ba ya siam jing ki ong bangin le kum nama kalong kum tam to apa shwa until unless lagi 4 awan ra ka additional order ka jungi pinama ban baile di kata apa mon kisnong ki respond accordingly kat kum ka jing betha jing ka Mr. Chairman sir kuni ka kam kolong very sensitive te ngasu kwa ban ai chi mut le ya ka executive committee ba kan take ya ka follow up action aku ba dai pat kan ka ban follow up ka na ko ka po sa ko baka ni kicia kumbacia belum serbe kan na kicia hat da bon ki we pat kicika jok state bisa cuma sang sa le ka follow up ko Ngaruh dan suplemen haju ige jingkali hakabai dai makani ka illegal settlement of non khasi within the jurisdiction of the council te dang sau banai mo nilai i social media ba ka jing khandra jo ke SU hang te po Maxwell kan estate hang te umdai shu tang ba kibrio hang te ki shuan ban song wai anda kita sna lagi ya kisna lagi tap chiliang hang tu but haga to ka jing pura jo ke SU hang te kambar se ka ke SU ban sna wat ki SU ki la khat ki tu ki khna ki ba puli ki khna ban no kendong lara ki don ki ba kwa ban sna tu kin ban sna ye la sau nai menta haga to jaka ni tu ipi dai sho tam ki sna ye handrai wat ya kalai bro kilatan be an le situ kalai la sak ta la ya kalai ta kala saon hare ke jikeli kalong ba dai ta kata kidon ki dukan baki penyahat baki sna sa dukan lapau tengkreng hau nai Februari ya ka jingle kendra jo sing khalang hantai kalong very serious aga ba kiladon ki magistrate ki bawan ki pulit kilai wan hote na ka banta bani kren ni ka kam bat ngakwa ban kali menta ya ka isi ba hakat ato ka isi kelaleng enam nomor la sauna kilai kani ka jinja kala dei sauna bat hakat ko por ki isu ai por khat samski bakin mino te hatu nakaliang jong ka isi hadian ba bilai i social media mdai makren mga social media pilaya pa mo hibrio man check ya kita ki trading license lani ban check ya kita ki illegal influx bat khamta me ya ka jingwan sna daga yeng sandan dagi bomdai ki try jalak try muluk Mr. Chairman sir kadi dai baka jing wa jing shai jong member jing dai baka jing kendra jong ki samla ki SU aka maksultan state mo na kaleng jongi kumbang laong yapi ba ni bersangkat bala ya ban benya ke bubun ki benta namar kajing wa jing shai jing kendra di katuru pada shai ba ka hab opun usam sen sar sinong jongno
tahap hima melim ya kan ingin take off accordingly gede rang bat sinong batu sim ga hima melim ngadon sukan supplement ni ta namar ba phi kai ka ba ngilai ek social media manta ki bri ki kram ki ong ba ka district council kale ya ki bom tip ngi ong ba bangim pat tip bam pat tip reya ka bla pau tin kreng ninom la ban buri bar ka de ka kamram jong ka isi man phak wut ke enforcement man de check satu namar menta kan itu ipi kadang don tang ke jupli dukan ke ba manu mala lasai katukan sesak kan kela ke kenja koloni hang tu kesadon ke jindi drug namar kide ki illegal migrant tu apa kide ki illegal migrant kai ka crime ka bagile nak tu ki phet sanong inte na ta da karpat ya ka isi bodon buram ba wat la ngidang don ipor ba khandian namar la yakwa election don ba kanai kenang ba ka buram ko belajar bade ngine yo pat mo so Mr. Chairman, Sir, isa sim kia